Hello guys, this is my interesting my video ma puduna laksai. Ma'am sudum thumbnail loop the kangbira magani. Nasiki video sidi mainly pregnant women sing na yam doing the common mistake. Aduduga pregnancy plan the couple sing the yam. Tinga kana in a kale sigi video say aduna moido in a dedicated of the sigi video simdi. I should video sing say ma'am the some knowledge kitang sear toge can bagi some jerk money. Aduda ma'am the yang manungai tabi already a video said skip the video. Aduga voice no idea habirakodo ado ay voice kitang upgrade tawge na kanjari financial problem de kitang labor dudugini yam sang ge di siguma channel se dum yam like rena ado manipur dadi kasu yam like tabra ina kale ai su yam nama hitragasu video se top language ta dum semba su yai ado ai di hana ywragasu ijati singi da makta hana khalaga video je semjabane today the mi video gi nature di kemta khangda wida maitai di wai khuni ki ta mi gi video ga thaina ba tor comment bibira koi mota adom na yening dragadi youtube na recommend tor ko dom skip to video kemta kaide yengo ji manipur tawri me am politician me am jina magi personal power gain gi da makta koi me am pra namjal ga pra suppress tor thamine ba ti makta da koi maitai masa me am je amana ma je dum yengjinar ga leine ba nang hai nang sina laire hai be kalaba adagi independently hingmanga ma tardi karamana chumano karamana aran bano haina khandok panga ni aduna deliberately tawge yauna tawri ne ba nang gi pura blindly follow taw lepak tu ni ba sigi stage se yaudana bane ma mo na matam jan time to react taw dam ne moina dumai tor pakanda akoi di kai dagi ama haigra kuba proper kuru ni maitin masa mayam sin maitin masa je moina kai nom ne khali je mayam masa ngaina taseng hai kanda Nordic sida lwjage sida bokta mayam sa AIQ de la pasni yeng mi yeng dum mawong mani Delhi ywragasu ko dum sikki lawyer ni sina political lom de sa ki dore to na to aji saida aduga video rom doina kanu torse adu mai ki video ji yeng intra de dum skip to yo kare mo thaina de please to biro kana ai diabetes ki video ma sem ge na khanjaram mani adu Naranga jale barum posting tab loi bai dai du gi video sim mahana semoro gena salam semjalak ni to ai gi channel ji da ham boina koi bala pi bor ga de dum subscribe to san biramo ham ba ji di mayam na ga doctor da ga check up chalu raga nangi delivery date to kain mi ta thari gan ha bido si je ko ne kamai no hot ki ha ga de ai yam lai ra sa ne ba necklace from la da ma le bo ka si jina hauji ki female ji gi first day of last menstrual period se ma je and the third May is the ta crane Kalagati, the 7 days tinjal neighbor, Aduga May is the 9 months of Mukatinjalaga. Third May to the 17th 13 later, and the data 9 months tinjal 10 of February 2025. Silo Namak death tinge the pony have like a death tinge the pork page. Soon the 4% Kaktaneva see death tinge the pork page. Aduna neighbor doctor Natavka, Ivakanda EDD and Tav expected date of delivery. Akoi na oiriba bai tare ne sigi no misi da oiriba ina aduduga sigi 1 week mamang aduga 1 week matungda pokpa jin mo kyamu yam oige agade 50% chance ne ba aduduna ne sai matang date naksala kan doctor gina admission tawro safe confinement gida makta ga adu main haije aduga 28 days oidabas menstrual cycle so leiden ko 30 oibale 31 32 level 28 ki makha level Sinamo ko na numit kaido kaijin tawro ga dum hole ba adu ayam na 28 days da dum hole dai aduga pregnant women sing yam toina tawo common mistake agati iron folic acid ka calcium ga dum moi continuously sa de ni na adugo moina iron folic acid ka calcium ga dum puna sa san minap to moina guli pira pakanda e guli gi guli amhani adum chakhaw nu ga ta ga di cha manai na khalaga puna sa san budo adu dum su to bi kan ko kai gino ha ga di Nasagi calcium dina iron je subsan be chang ge yam sathina handa haleba sijina miro libanu pido iwat pagi leina anemia ga na haina ba adu do na pagi chance yam thina wang khala leba si anemia na ga di haying delivery to bakanda dum complication dum lak tai ni den hom di doctor na magi iron folic acid ade calcium dum chang nai na sari hidak thari haraga char ga isara kemta kana ba phawrok tra ga di char bugi atra su laite na adu do ge ni aduduga calcium jiga sagi iron folic acid jiga zabagi capsule zone amuk 2 hour la hen bi bai tare aduduna ideally iron folic acid tablets chak to over matungda 2 hours ki matungda dum zabi bai tare iron folic acid zabi bakanda so amuk cha gumba coffee gumba so dum
ꯆꯥꯕꯤꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯕꯖꯣꯔꯞꯁꯟꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯦꯜꯁꯤꯌꯝꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ ꯁꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯝ ꯖꯨꯏꯁꯀꯨꯝꯕꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯛꯄꯤꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯦꯜꯁꯤꯌꯝꯗꯤ ꯑꯦꯕꯖꯣꯔꯞꯁꯟꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯡꯈꯠꯍꯜꯂꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯊꯦꯡꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯦꯁ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯪ ꯑꯥꯏꯔꯟ ꯐꯣꯂꯤꯛ ꯑꯦꯁꯤꯗ ꯇꯦꯕ꯭ꯂꯦꯠ ꯆꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯆꯥꯔꯝꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯥꯁꯟꯕꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯏꯔꯟꯁꯦ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯥꯁꯇꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯆꯨꯞꯁꯟꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯝꯇꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯃꯥꯛꯇ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯆꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯨꯞꯁꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯒꯅꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯨꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯚꯣꯃꯤꯇꯤꯡ ꯅꯣꯖꯤꯌꯥ ꯚꯣꯃꯤꯇꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯅꯤꯡꯕ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯐꯥꯎꯍꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯆꯥꯛ ꯇꯣꯛꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ pregnancy plan ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯣꯄꯜꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯥꯔꯂꯤ ꯑꯦꯖ ꯐꯣꯂꯤꯛ ꯑꯦꯁꯤꯗꯁꯦ 1 month ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯕꯤꯌꯣꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯦꯜ ꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯗꯤꯐꯦꯛꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯦꯜ ꯇ꯭ꯌꯨꯕꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯇꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯣꯛꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯇ꯭ꯌꯨꯕꯁꯦ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ 28 days ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ 3 to 4 weeks ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯇꯧꯕꯗ ꯐꯣꯂꯤꯛ ꯑꯦꯁꯤꯗꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯦꯕ ꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯇꯧꯕ ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡ 1,000 ꯄꯣꯛꯄꯩ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯉꯥꯡ 2ꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯦꯜ ꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯗꯤꯐꯦꯛ ꯅꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯔꯖꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯥꯗ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯍꯧꯕꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯀꯝꯄꯤꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯁꯣꯟꯊꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯦꯜ ꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯗꯤꯐꯦꯛꯀꯤ ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯄꯣꯁꯇꯤꯡ ꯇꯥꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯀꯦꯁ 2ꯕꯨꯗꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦꯕ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯀꯣꯛꯁꯦ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛ ꯆꯥꯎꯕꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ continuously 24 hours ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯞꯇꯕꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯝꯕꯁꯨ ꯀꯩꯝꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯞꯄ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕ ꯂꯥꯁꯇꯕꯨꯗꯤ ꯁꯔꯖꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯔꯦꯛꯁꯟꯕꯨꯗꯤ ꯇꯧꯈꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯦꯒꯅꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯨꯃꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯣꯐꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯃ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨꯀꯣ ꯀꯦꯐꯤꯟ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯛꯄꯁꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯞ 5ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯣꯡꯃꯁꯤꯗ ꯊꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯤꯁꯀꯦꯔꯦꯖꯀꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯋꯥꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯄꯜꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯪꯕꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯖꯗ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯗꯜꯠꯁ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯅꯣꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯄꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯪꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯒꯅꯦꯟꯁꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯛꯁꯨꯑꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯑꯦꯂꯥꯎ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔꯁꯦ ꯌꯦꯁ until and unless contraindication ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯦꯛꯑꯞ ꯆꯠꯄꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯒꯅꯦꯟꯁꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯑꯗꯣ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯀꯩ contraindicationꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ threatened abortion ꯑꯗꯩ placenta previa ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ placentaꯁꯦ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯒꯗꯕꯁꯦ ꯌꯨꯇꯦꯔꯁꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯒꯗꯕꯁꯦ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ preterm labor ꯁꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯃꯦꯟꯂꯤ contraindication ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯀꯦꯁꯁꯤꯗꯗꯤ ꯁꯦꯛꯁꯨꯑꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯑꯦꯂꯥꯎ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯇꯩ ꯃꯇꯝ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯦꯒꯅꯦꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯝꯇ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯅ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄꯗꯣ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯣꯅ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯔꯦꯕꯤꯁꯀꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯖꯔꯝꯅꯦ ꯑꯩ ꯗꯦꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯤꯡ ꯍꯥꯞꯆꯔꯝꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯔꯟ ꯐꯣꯂꯤꯛ ꯑꯦꯁꯤड ꯇꯦꯕ꯭ꯂꯦꯠꯀꯨꯝꯕꯗꯣ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ PHC CHC ꯑꯗꯩ ꯑꯁꯥ ꯋꯥꯀꯔ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯁꯇ ꯐꯪꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤꯃꯤꯌꯥ ꯃꯨꯛꯇ ꯚꯥꯔꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯐ꯭री ऑफ कॉस्ट अदुम फंगबने अदुदगी अदुम लौरगा चाबियो केम कायदे सिजिना ट्रू लेबर पेन लाखपगी थाइदा रेडिएट तौपदनेबा मोय तौई अखोयगी लेबर रूम जे सिगुंबा काम समचा मंगा लगे लोइनमक डिलीवरी बेड ngaktane सिजिना अखोय हेपेटाइटिस B पेशेंट अमा डिलीवरी तौरिने तै नॉर्मल डिलीवरी बुदी तौवे दुसु सिजिनदि कमाय तौ याम थिना खेनै हाइदारे अदुदुगा सिजिना HIV positive ओइबा पेशेंट ने मोयदि डिलीवरी तौबा काना तोंगाना आइसोलेटेड ओइना अदुम तौरिने मैम ऑपरेशन तौर आगाम पोपा है LSS तौर पोपदो दुदो बोइने असिस्ट तौबनी अदु सर याम थिना एक्साइटेड होय हांगैदि ओटी चांगागसु दुम लेपगा येनबो मसिदि बोइने असिस्ट तौबो याव हैबम गंदि याम थिना नुंगाय अकोय मैम SRD मने PG मने दुगा ये असिस्ट तौर अदुगो ओटी दो क्वेश्चन ती हंगजले आई खरकुम दुबना अदुम ताए अदुगो मैमना आई चैनल से नुंगाई खनबिरकदी लाइक कमेंट सिंग बदुम तौबिरमो कई वीडियो सेमनिंगे हाबजु जुम हाइबिरमो ngasiगidi बाय बाय मथंग दमु मैमगी नुंगाई नि खनबा वीडियो हम पूरा लाक्सरी